فینال جام ولایت ختلان امسال دسته‌های یابان و رخش واسی را به هم آورد و برنامه فوتبال تاجیک روند برگزاری این فینال را منظور شما می‌گرداند. یک هفته است که ما برای برگزاری فینال جام ولایت ختلان در سال 2025 آمادگی جدی دیدیم و یک قدم دیگر مونده است تا معین شدن که فینال در سال 2025 در کدام منطقه میموند، منطقه باختر یا منطقه کلوب. خوب، فکر میکنم که دو دسته سزاوار برای جام امروز به هم میآیند. بله، واقعا هم امسال من در چند بازی خودم اشتراک کردم به حیث کمیسری بازی و امسال دستا خیلی خوب هستند. حتی ببینید که دسته یوان در اولین سال اشتراکش در جام ولایت ختلان با مرحله فینالی اومد. بودند دستایی که سالهای دراز در لیگ دوم و جام ولایت اشتراک کردند اما در مرحله های مثلا بعدی حذف شدند و دسته یوان به فینال جام را خط گرفت. دسته رخش هم تاریخ طولانی ندارد و سال 2018 این طرف فعالیت دارد. اونم توانست که به فینال جام برآید و یک فکت جالب این است که هر دو کماندا بار اول است که در فینال جام برآمدند و امروز می‌بینیم که کدام دسته سزاوار جام می‌شود. چگونه گفته شد این دو دسته برای اولین مراتب در فینال جام بازی میکنند و با گفته سرمربیان دسته ها تا فینال رسیدن اصلا آسان نبود. در بازی تا فینالی خیلی با ما مشکل بود که این دسته جلیکول با ما خیلی مشکل بود که ما خیلی با بازی یک بر یک انجام رسید. در دوام 11 متر جریمه 11 متر ما موفق شدیم. تا رسیدن به این فینال مشکل بود در بازی های پیشین. بله به مشکلی نمی شود. هر یک بازی که ما برای به اینجا برآمدن با کمانده تهره شمس‌دین شاهین بود به حد کمانده پرقوت که ما با حساب 2-1 غالب باشیم. باید گفت طی سالهای اخیر دسته های منطقه کلوب اشتراکچی همیشگی فینال جام ولایت ختلان می باشند. در منطقه کلوب 8 دسته در موسم امسال برآمد کردند و یکی از دسته‌های بهترین در موسم امسال این دسته رخش واسی است که قریب که همه بازی‌هایی که چی در سفر چی در خانه حریفان خود را مغلوب میکند و بازی‌های جام هم که از روز 6 آگوست آغاز یافتند در دو بازی مرحله‌ای دسته رخش نایه واسی و دسته‌های شاهین نایه مومن‌آباد و دسته تیره نایه شمس‌دین شاهین غالب برآمده با بازی فینالی راه یافت. خب چه انتظار شدن ممکن است از این بازی امروز؟ طول چند سال است که فدراسیون فوتبال منطقه کلوب فعالیت دارد. در همه بازی‌های فینالی جام رئیس ولایت در منطقه کلوب غالب برآمده است. باوری داریم که در این هم دسته رخش نویای واسی غالب می‌شود. در هیئت دسته رخش باشد چند نفر از سابق بازیگران دسته هولبوک و روشن بازی میکنند و جای شبهه‌ای نیست که تجربه آنها دسته را کمک میکند. از سابق بازیگران کمانده هولبوک 2 نفر از لیگ عالی اومده در مرحله دوم از ما بازی کرده شدند. 2 بازیگر. میتوان گفت که تجربه اینها البته به بچه‌های جوان تأثیر خوب میرساند. بله 100% خیلی وایها بازیگرای چخل بگیم با تجربه هستند. باید موفقیت کمان دارد پیشبری در دسته همینا. اصلا همین دسته رخش نویای واسی
дастае ки дар файзканд заминаи дастаи файзканд мебошад ки дар лигаи олӣ баромад кард ва бисёри бозингарон аз дастаи ҳулбуки восӣ аз дастаи равшани шаҳри кулоб ҳам дар ин даста ҳаст. барои ҳамин таҷрибаи бозии онҳо калон аст ва мо боварӣ дорем ки дар ин бозӣ ғолиб мешаванд. инак соли дуюм аст ки финали ҷоми вилояти хатлон маҳз дар ҳамин варзишгоҳ баргузор мешавад ва албатта ин сабабҳои худро дорад. варзишгоҳи хуррамзамин яке аз варзишгоҳҳои дар миқёси вилоят аст ки хеле инфраструктураи хуб дорад ва ҳеҷ як дастаҳои лигаи дуюми мо масалан чунин варзишгоҳ надорад ва мо тасмим гирифтем ки финали ҷоми вилоят дар соли 2025 дар ҳамин варзишгоҳ баргузор гардад. чеҳраи шинохтаи мо саъди исмоилов ҳамун нафаре ки дар ҳама варзишгоҳҳо барои мунтахаби тоҷикистон барои дастаҳои тоҷикистон албатта мухлисӣ мекунанд ва пешоҳангӣ ҳам доранд ва имрӯз саъдӣ дар ин варзишгоҳ ҳузур доранд. аз худи саъдӣ мепурсем ки имрӯз ба кӣ мухлисӣ мекунанд? ма командаи ёвон дуюм лига як 4-5 мошину автобус мухлисоро сарҷам карда овардем барои дастаи ёвон мухлисӣ мекунем. хуб чиро интизор шудан мумкин аст аз ин бозӣ? ду дастае ки аввалин маротиб финал бозӣ мекунанд. бале ҳамвақт мо мухлисо тарафдори ғалаба мехоҳем ки фақат ғалаба кунем кубоки ёвон бубурем. то оғози бозӣ ҳамагӣ чанд дақиқаи дигар мондааст. ҳамакнун майдон аз далер аст. баъд аз чанде ҳамаи мо шумо огаҳ мешавем ки кадом даста сазовори ин ҷом аст. дар ҳоли мутантан ҷом ба майдон бароварда шуд. имсол низ мисли соли пор ин масъулият ба дӯши бозингари дастаи сомон вогузошта шуд. собиҷони муҳаммадҷон ҷоми мусобиқаро қабл аз шурӯъи бозӣ ба майдон баровард. бо баланд гаштани садои хуштаки довари бозии ёбониҳо ба ҳуҷумҳои худ оғоз карданд ва бояд гуфт ки ин ҳуҷумҳо ҷузъиёти хавфро дар худ зиёд доштанд. аммо дар охир ё ҳуҷумкунандагон хато мезаданд ё дарвозабони рахш бармегардонид. рахш ҳам дар аксулҳуҷумҳо фаъол буд, аммо бартарии ёбон пурра ба чашм мехӯрд. мутаассифона барои онҳо ин бартарӣ чизе надод ва қисми якуми бозӣ бидуни задани гол анҷом шуд. алорағми интизориҳои мухлисони сершумори ёбон дар қисми дуюм рахш хело фаъол буда, қисми дуюм аксулсурати қисми якум буд. акнун босеглиҳо ташаббусро дар даст доштанду пай дар пай ҳуҷум мекарданд. барои тақвияти ҳуҷумҳо сармураббии рахш бозингари бо таҷриба зоҳир холматовро ба майдон баровард ва дери нагузашта дар пайи як контрҳуҷум ӯ голи аввалини рахшро вориди дарвозаи Мавлон Назар Раҳимов кард. қисми дуюм поён меёфт ва ёбон тамоми қудрати худро барои баробар кардани ҳисоб ба ҳуҷум партофт. ба назар чунин мерасид ки онҳо комилан дар бораи дифоъ андеша намекунанд. рахш бошад аз ин истифода бурда голи дуюми худро зад. мақсуд одинаев голи дуюми рахшро зада ва анҷоми бомуваффақонаи ин бозӣ як нуқтаи чашмрас гузошт. мо дар ҳалқаи дастаи ғолиб, дастаи рахши ноҳияи восе истодагем ва яке аз қаҳрамонҳои ин бозӣ албатта дарвозабон буд ки хеле сейвҳои олӣ кард. дуруст?
бале дуруст қай кардин. мо дар пеш худ мақсад мондем ки мо амин ҷомро амин кубокро ба ноҳияи вусъе мебарем. ина ба мақсад мо расидем. мо аз роҳбарият аз ҳама аз мухлисон ки ин қадар роҳи дароз омадаmu миннатдорӣ мекунем. хуб як лаҳза хоҳиш мекунам. хуб дӯстони азиз, албатта баромадани зоир ба майдон хело бозиро тағйир дод. хуб зоир ҷон, аз чӣ ҳисоб муқоимати ҳарифро шикаста тавонистед? таҷрибаи хуб доштани ҳамаст. аз ҳисоби таҷрибаи бозингаро бозӣ кардем. раҳмати калон ҳамаст. аз нуруддинам албатта хоҳиш мекардем. дар қисмати якум маълум буд ки ҳариф як бартарии комил дорад, аммо дар қисмати дуюм комилан бозӣ дар дасти шумо буд. чӣ ҳарфҳое гуфтед дар утоқи либоси васкунӣ ба бачаҳо ки ин қадар рӯҳияшон тоза шуд дар қисмати дуюм? ба бачаҳо мо вақте ки дар тайми якум дидем бозии бачаҳоро гуфтем ки мо аз онҳо як-ду гиребон баланд ҳастем. дилшикаста нашем. бозии мо ҳаст. хай майдон азалӣ аст. шумо фақат бозӣ нишон додан. хай бачаҳо бозии хуб нишон додан ва сазовори ҷоми федератсияи футболи вилояти Хатлон шудем. хуб, саломат бошем бачаҳо, барои шумо муборак бошад. наврӯз давлатов дар бо забони дастаи рахш ва ҳимоятгари дастаи ёвон Савриддин Раҷабов беҳтарин бозингарони ин бозӣ дониста шуданд. ёвон ки хело арзанда дар ин финал бозӣ кард, мақомдори ҷои дуюм ва рахши ноҳияи восе дар нахустин баромади худ дар ин мусобиқа соҳиби ҷои якум ва барандаи ҷоми вилояти Хатлон гашт. дар бозии ниҳоӣ дастаи ёвони ноҳияи ёвон бо дастаи рахши ноҳияи восе байни ҳам рақобат карданд ва албатта то марҳилаи ниҳоӣ омадани онҳо ин қаҳрамонист ва имрӯзам варзиш ҳам бохт дорад, ҳам ғолибият дорад ва имрӯз ҷом насиби рахши ноҳияи восе гардид. онҳоро табрик мегӯем ва ба ноҳияи дастаи ёвони ноҳияи ёвони бурборӣ хоҳонем. инак маросими ҷоизасупорӣ ҳам ба анҷом расид. ҳамин монда ки аз номи ҳамаи мухлисон дастаи рахши ноҳияи восеро бо ин пирӯзӣ табрику таҳният бигӯем ва албатта барои дастаи ёвони ноҳияи ёвон гуфтанӣ ҳастем ки ғалабаҳои ин даста албатта дар пешанд. дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. хайр.